Nyuma y'iminsi itatu gusa isize mu murenge wa Rusiga ahazwi nko ku Kirenge, ubwo ni mu karere ka Rulindo, nibwo habereye impanuka ya bisi yahitanye abarenga 20. Bamwe mu bayirokotse bivuga ko batangiye koroherwa. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today, njyewe ugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye nitwa BYT. Iyi ni impanuka yabaye ku gicamunsi cyo kuwa kabiri 11 Gashyantare umwaka w'2025, abantu 20 bagahita bitaba Imana, abandi bagakorerwa ubutabazi bwihutirwa burimo kubageza kwa muganga ndetse no kubitaho. Iyo modoka ya kampanyi ya International yari itwaye abagenzi bagera kuri 53 ibakuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Musanze. Igeze hafi y'ahitwa ku Kirenge mu murenge wa Rusiga muri Rulindo mu masaha ya saa 7 ndetse n'iminota 20 z'amanywa, irenga umuhanda wa kaburimbo, impanuka yibarangura igwa mu mpanga y'umusozi. Ni muri metero zibarirwa muri 800 uturutse kuri kaburimbo. Benshi ntibavuze rumwe ku cyaba cyarateje iyo mpanuka, kuko hari abavugaga ko yaba yaratewe n'umuvuduko uri hejuru yari isanzwe igenderaho, aho yari isanzwe igendera ku muvuduko muke, ariko ikaba yari yongeye umuvuduko, ikaba ariyo mpamvu nyine ishobora kuba yarateye iyo mpanuka. Gusa bitandukanye n'ibyo abari bari muri iyo modoka batangarije Kigali Today, kuko bamwe mu bayirokotse barwariye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali bavuze ko nubwo bahagejejwe nta cyizere cyo kongera kubaho bafite, ariko kubera uyu munsi batangiye kwiyumvamo neza, bafite icyizere kubera ko bari no kwitabwaho. Jean Damascene Iranzi ni umwe mu bari bari muri iyo bisi yakoze impanuka, wahise ujyanwa muri ibyo bitaro bya Kigali. Avuga ko ubwo bari bageze ahitwa ku Kirenge, imodoka bari barimo yashatse kubisikana n'indi, ubundi ipine igahita itoboka, ari nabyo byabaye imbarutso y'impanuka bakoze. Ati nibwo yagize ati ipine imaze gutoboka nibwo imodoka yahise isa nk'ihengamira hepfo, kandi ihengamira ahantu mu mpanga. Nibwo twagendaga twibarangura, bamwe bakanyura mu madirisha abandi bagakomezanya nayo. Gusa hari abasize ubuzima, abandi bararokoka. Nanjye urabona ko akaguru kanjye karavunitse ndetse n'akaboko karavunitse. Arongera ati impanuka ikimara kuba hari abatwambuye ndetse n'abadufashije, baratuzamura batugeza ku muhanda. Hari bisi yahise itujyana itugeza i Kanyinya, njye nahise njyanwa n'imbangukiragutabara, abandi nabo barimo kubafasha mu buryo butandukanye bw'ubuvuzi. Yagaragaje kandi ko barimo gufatwa neza ku bitaro, kubera ko abenshi bakomeretse ku rwego ruteye ubwoba, aho nawe akaguru ke katameze neza ndetse abandi n'amagufa yabo ntago ameze neza. Iranzi afite impungenge z'uko ashobora kuzagira ubumuga butazatuma ashobora kugira icyo azikorera mu buzima bwe bwa buri munsi, nyuma y'uko asezererwa kuri ibi bitaro. Uretse Iranzi gusa kandi muri ibi bitaro harimo n'umunyekongo witwa Shadrack Kikombe, nawe wari uri muri iyi bisi yakoze impanuka asubiye mu mujyi wa Goma. Avuga ko nubwo akirimo kubabara mu gatuza n'ukuguru, ariko bitameze nk'uko yajyanywe mu bitaro ameze. Ati abantu benshi barapfuye kubera uburyo babuze bava muri ya modoka, abenshi barapfuye nyine kubera ko babuze ubutabazi bwihutirwa. Ati batuzamuyeho vuba tukirimo, ati tweho kubera twari bazima batugejeje ku muhanda, nanjye nibwo nisanze mu mbangukiragutabara ya hano. Nazanywe nari umuntu ufite ubuzima, ariko nimbe n'ubu iyo ngize ikibazo mpamagara muganga akaza yirukanka. Muri make ku bitaro bari kutwitaho mu buryo ubwo aribwo bwose, abaganga nta kintu twabashinja. Icyizere ko n'abandi barwayi barwariye muri ibi bitaro bitandukanye baraza gukira, ariko nyine abaganga bari gushidikanya ko abenshi bashobora gukomeza kugira ikibazo cy'ihungabana ndetse n'ikibazo cy'uko bakomeretse bakabigira ikibazo kirekire. Ntabwo bafite icyizere ko bahita bakira burundu, ko ahubwo bishobora kuzabakurikirana mpaka no mu buzima bwabo. Iyi mpanuka ihangayikishije abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bayumvishe, ubwo nyine yahitanye ubuzima bw'abantu batari bake. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yagize icyo yatangaje. Yagize iti
Tuributsa umuntu wese utwaye ikinyabiziga by'umwihariko atwaye abagenzi uko afite ubuzima bwabo mu maboko ye, akaba akwiye kuzirikana ko igihe cyose atwaye, igihe abisikana n'ikindi kinyabiziga akwiye kurangwa n'amahitamo atanga umutekano usesuye w'abaturage atwaye. Ikindi ni ugukurikirana ubuziranenge bw'ikinyabiziga buhagaze neza, hagenzurwa ko utwuma tugabanya umuvuduko dukora neza, ariko kandi na ba nyiri sosiyete z'ibinyabiziga bitwara abagenzi bakabigiramo inshingano, bakabigira nk'ibyabo kugira ngo umutekano wo mu muhanda urusheho kwimakazwa. Iyi niyo mpamvu yo mu muhanda ikomeza gutuma usanga abantu batayumva, aho impanuka zo mu muhanda zigenda ziba, ugasanga hari benshi bari gutakaza ubuzima. Akaba ari nayo mpamvu iyi mpanuka yo mu muhanda iguyemo abantu benshi kurusha izindi mpanuka zabaye mu Rwanda mu myaka irenga 10. Izindi mpanuka zatwaye abantu benshi mu myaka isize ni izi zikurikira. Munyemerere mbabwire impanuka zatwaye abantu benshi batandukanye. Iyi ni lisi yagaragajwe na polisi, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Muri Nyakanga mu mwaka w'2014, impanuka y'imodoka ya Toyota itwara abagenzi yahitanye abantu 15 mu Ndatemwa, ni mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo. Naho mu Kwakira mu mwaka w'2016, ikamyo yagonganye n'imodoka itwaye abagenzi 28 ya Horizo Express i Musambira, ni mu karere ka Kamonyi. 11 bahise bahasiga ubuzima, abantu 11 bahise bipfira. Muri Gicurasi mu mwaka w'2017, imodoka ya kampanyi ya Kigali Safari yagonganye n'ikamyo ku musozi wa Shyorongi hafi ya Kigali, irabirinduka igera mu kabande, abantu 15 bahise bahapfa, bahise basiga ubuzima barapfa. Muri Nyakanga mu mwaka w'2019, imodoka ya Toyota itwara abagenzi yakoze impanuka mu murenge wa Bwishyuru i Karongi, irenga umuhanda igwa kure yawo, yica abantu 11 bose. Muri Gashyantare mu mwaka w'2020, imodoka yikoreye ibiti yagonze izindi ku muhanda wa Kigali Muhanga, hapfa abantu 7, hakomereka abandi bagera ku 10. Mu Kwakira mu mwaka w'2022, ikamyo yo mu bwoko bwa hoho yamanukaga ahazwi nko kuri Yamaha ku Muhima muri Kigali, yishe abantu 6 barimo uwari uyitwaye n'abanyamaguru 5. Niyo yaherukaga kwica abantu benshi icyarimwe mu Rwanda. Iyi mpanuka yabaye ku wa 11 Gashyantare 2025, imaze guhitana abantu 23 bose hamwe, ubariyemo na 3 bamaze kugwa kwa muganga. Imibare ya polisi y'u Rwanda igaragaza ko mu myaka 7 isize abamaze kwicwa n'impanuka mu Rwanda barenga 4,000. Ku isi abantu barenga 1,000,000 bicwa n'impanuka zo mu muhanda nk'uko bivugwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye hamwe ryita ku buzima OMS. Ibi byari bimwe mu bintu byaranze umutekano wo mu muhanda muri iki cyumweru. Njyewe wabagejeho aya makuru nitwa Biwati.